Bia Kamal ka Nuer online TV channel ka jen report me bala general report ko di yenten content challenge la di yen keling bana roch ka tungwan to go liang re dan koni to koni challenge Nuer tin content work ka Akobo ke gwasdialin ko ken ka jen report me ke video bu kono guja ka bana ling bu kon min ci tuwa ka ko ban jeling ban manana chala da kuma spela yo kana kuma kirmi hadit ban jeling bikon manana chala ta netin kontila local leader no kana manana kana lat ka kwi situation ka kwi civilian ke kwi nendin kontila jiwuch ban right ka kwi den ban right bo ka political tension mandana nongrik re which ka South Sudan kan mandana dag Nuer mi la Nuer di na betray ka jamo bi kwan wari bi ke gien chicken bi shon kel kanitin kon tela neken banjelin kajan report me akan kono niam mi jiram jidit kwas ma kan war online TV channel gor no jin bi channel bi jin ngane ko ken ka bi subscribe ko bitin continue ko kwas me bi ken shomala shukuji kapet gwadana pay kala rete ban to ponti ban kaling no man ban lingwa same akora chitwo ka Akobo kari kan chitwo ka shankarau karun wangalong to me chwakaling re ka Akobo town de ne kuma tin shalka South Sudan People Defense Force KSSPDF chika we ka Akobo me chika chup ka Akobo ne ka Akobo town chu korum kambien kana ngwane Nuer la Nuer wai army kelke kuma SPLIO SPLIO taping kuma kitepin first by President Dr. Manchar ke reportan chalat gwasame ne te kontila nin kana korche tuok ka chanas chagmu ka dual dana chenung chana jako bina bika jere which ko chire na chete ne timo te kwa Nuer kwa ka betray ka gan Nuer bane temat kel ke kuma morai ke kirmi yadi kuma dana ku kala nak ineti ngwan charen barrerak tiga dorken ban pin ka jen kormi shirkana mo aneti ngwana temme na shuka aneti charen bar chikan kwakten kon lonkan ka kap chikan ka kap che kwak diale kan ga ban pin rerak ko chikume ka bijek kume muku ka target kimanaka ko kuma kirmi yadi te jan dana lede ni chang no ke report dana chano kanetin konin tere ka Akobo chirmandara ngai kona me shi kuma kirm yadi che she order che jetu penu ka kortan te jandang baro widaro bi ajen ka town an koromo chana jaga jadwal inete kontila civiliani chike jere which ashika border chikana cross chi we community Ethiopia gwatamo we ke jeno jen dongwa dan dele la sep ko kwi gan kwi nenti dit kan kwi man kon kum kim yadin mi show boga la bugno gosin content civilian teketen so plan shalat kum SPLIO kan Nuer wai army o beman ka gad bigo konwe ka safety gwad mi motel ring bigo chupten yo changlel wuni lel kan lel lo nyin ke kum kim yadit na bigo lo nyin ke je so right now u kon ka report gwas dan en ya chire ke toksin ko korche toka che tegane di chilutin re kore chi toka Akobo ke jen toktiang gwase chi gudu shalka me queen makwache chubre wikeje an banne je linkel bani en report men ka toktiang ke ka gwaz we ka tiang take video me chalas online video mo chalas ka social media and video charwaja long kiram dan writing wooden shalke equate makwach makwach na cha George no raja ka Akobo county headquarter
rajare muktab kada no ke report nyam gwal mi civilian charen barten chikan ngudre which children bar ka kui ko to kortetin ke chana chaga jugono bi agien kone de kone chi gien re which chi kaneten kontila ji humanitarian chi rodin which chinetung wan tila civilian chi gien de kone chi do da la ne to kone la jikko kwen ma kwai ko che gujeno china chi gien ka taye dane chero da bar ka je ko kwet chero da che jiere which changa chinetin kokien chewe we there gwal da na TSS PDF ten che we right ka ken binami ka duom changach no she point a commissioner ke former commissioner ko jan chawo ne wal yo right ne ko la generally kuma SS PDF ala ne te kon la jang ka lune jok non kwen ma kwa cha kwa nyalo jaram dan la commissioner antama cha jogo no bi ladu bi jeresim ke bi jetok until right now chechu right ke video mo and wo Ramadan and la kwera tema ka Akobo county ke jen jawlin kon mangwazmene ka kore me charwache ko office kala jen wo chor ne dial no lonyo jok na biare which no take me shit work but gwazan ban mandan chalat gwazban de ko nin kelen wo ngumi chalar ka kwi lu ne jok rai which ka Akobo kwen ma kwache ni me cha kwanye ni jen kwanka je ka ticket dung SPL ayo ya kwanye lo jela kwero ne dan chi nas te ka ngang no metot eno kwen ma kwache aran kum kem yadit ko kwanye Dr. Guy Cook ne ringwan ken ngat no en wuri chal kwen ma kwache te ka agenda do dien mi jel ka je jangai no dong no maybe aran SPL ayo ko jen te confusion mission no jela ke kume dung GSP layo chai gunyeno ran SP layo kajan the only person metre not gwade dan en chewe bor jaram dan jel ke kume mi jel rene ne dial tan en dial kon jel ken kel ne SSPDF ki ken kum ke mi adi lo chere mi kwa crane confusion kan ko bunware be kan gunyeno kwen ma kwa jaram kel kaka aka video cha kwen ka chobere which anjen jela do ne ajane shuala ne dial en kondila civilian no luonyere which luonyere wika Akobo cha Akobo chete kamal che shiot che humanitarian che ga shol te jogo no luonyere winyo humanitarian organization tin konte cha jogo no kwai ba kwet bararodun wojro re wich ko chine gor me nakel ga ni ko la civilian chi kwen ma kwa je nyogo shiot ke jilwa ko den ke next Sunday bia luinjok re wich bia nyogo mo palien chet ko pal ke yela normal wich chete kamal she jom shire mo che jalat right now Akobo te under control dun kume SSPDF lo jenene dial telmlare wujen tamme che takamala jeno lonye jok chola ne dial ko lan wati charen bar ke kume kem yadit ko do na ko mi na lo re which dong der tek mu wala nyok anetin ko dila de nya SSPDF jire me jikan lat ka pan ko me kan na ikan kan according to him and point de wude shal kame kwen ma kwai jenne we kana doctor am chu kwaki ganang no tumne kan cha kwaken cha ganang bare jenne dul kan ka daga kan ka wang raje kanetin kon in chi jere which and we jena lonye jok yake encourage no biare dorukun jenne mu we mu tetin ka kor gwan ba lo teram terede jenne bineti kon la criminal ke ne looter bi ka kwak beken kan kine kon la kwak la ka kan ka kwen ma kwa chela do ne joga ne ko la resident ke jogo no lonye jogre which ran chetarar which ran bere which yendi alonye jog bia la de business ne kun le business ne kun ban mi kon wi kon en business mi cha kwa ka kan ten bulten e business mi tedi bi ka kwak beken ke jegni anu be ji humanitarian jogo no lonye jogre wi ke chiken ke trade no wen na mo bo akel mi dong de question so message mi te taradin so gwada me bana kuwe kama na ancho da lat katin kokien ani chana report me chan jeling ala next report ka men chitwo ka kor ka me charwach ke video copies de ket quarter dunga Akobo county ngumi chitwo afterward gwase dane che message che jak kashin warwa am si jere which even it in kontela jas fila yo tera men an kare which chibun jere which ala jan point en
in queen ma kwai ken ne ka te ko ken kon chi bere wo ne chan man chi to nyok situation chi nyok to ka kor ke mi charwach mi che video che jak social media queen ma kwai che ka kor ke mi charwach te ga jo mi chalat che yes fele ayo jogo no ne yen lonya jokray wich lonya jokray wich ka lonya jokala civilian biya me kun biya ka to biya kam kum chine goro baynen kamach kamichi jira na spela yo ka jelle ka majba gone no majdu chabne ne te kola de nya SSPD jennena jenera mi mutel ma tele jiri ko de jal loro bang teram bi jitich ba mi jal ka mach bu kum jiti ka be jikap jiri ka namo tol ne dial no ran ci bere re ka mach anyok ran ci gwan mi dong te ko mi cha ma cha ji yoten ran ci weten chana nyok mo je ka woni ngane din kontin la civilian no ran ci tie ka gwan mi cha ma yoten mi te ko mi cha len wo je rodun ten chirmen cha len ni won kwen ma kwa che claim no ne ne jenne kan tung dial kontrere kan ka dak ne kwa ken ko gen cha nango chelat bonu kan tungni ko cha kwa ken cha ganang wo de let ken di yen belet jen ka roye chelat jen chelo de ted lon ko chelin re wich ka ko county jen bo la jen wo be mo phone companies tin kon ya gaki ne do ka cha ga jen be nyoko mele be ko ken ne ji SSPD tin pinkir mi yadi ten o shika network chi gana ga ka kore she kum kim yadi che jela telwa ko jeni chaje kam komde o shirame da ne sha kwanya kume doctor ma char no chikene joire wo jelo teram tere wuch chena jogo longo no lonyre wuch men gilo kunni na mo mi chalat ka kor ke mi chikwen ma kwa chel right you know choko chuka ka jenet quarter ka chala Akobo County Commissioner ka joran chala da kum kim yadit no Kenya mbiya ngajene kwen ma kwa joy ke jaka shanka wal bakal ka paiken kuma spele mayo chaje wo ka komde wo kan je ka komde kana tel gwa cha nang ten wo kan je ka kom chaje go no berpin ila ngore la kwer chukana wo ke chukanu da dien milarana spele ayo jonu yalu chukana kwan me shi da chete gangan kan ne ga diale kontela support riga ka chunkan ke kuma kirmi yadi ka do mi changach ko le be palanta mano gul kuin ma kwache ka tet akati ko kien me cha decision cha kana kuma spela yo ko do be dana na ka jan na ka je kuma kirmi yadit ka kuin ma kwai kwan kuma kirmi yadit chwa chuwo chwa gwar cha kam jonu yalu decision ne cha kan me wo ke je tana da chirwal ka tukde ko ci kwen ma kwache logo no be step down jen ci robo jen kwanye kir me ci naro ke local leader chukan no gono be office be jeli me cha ju gono no kwanye ne te ko kente ne ga decision da connected konden ku area mu ku control ko area ne kon ku control SPLIO so ku jamo balaram be ka SPLIO jen bu area bi control ne ci ka ko bo ka chanya dang ro de kel chu ko ro de link ba kom chaje tuk so ngulu ngi jogon tema lu ngi joko jen ci kirm yadit ano ci wuce deka ka jen ba ce taka na la rana spela yo duno chana ce ga betray so jen wate ga link connection ke dinyi ke ka jen rolo ci ke lu ray kon ka ne diala ko kena content ku kirm yadit wa gul kan tika phone call le ka pin ano gwaden wuji ako kan ngamu putkan ne rekonda civilian ko choje dan en kono ni siang mi chuikeke mi ci gs pela yo ci ga jeno re ra ko ngai kan no beneti ti chalke SSPD apti pe kan ngaje no shi wudi chalke me kuin ma kwach mala former commissioner ga nyum kwa ngeje ta mala commissioner ci jien ta we gwa dan ti de SSPD apti ci kan ngaje no wudi chalke me kuin ma kwach ba dil bare wo ke de ni SSPD apti jen ran kiram yadi dona me jen dan chora lat right now I'm right corner chikwin mo kwa chela ngut kana ken kwin mo kwa chenyo ben kamuraje
ka video de manana chanen gwadro ay tin ci kon yala ngach ko yala no bere which ko bi mal ben ka chol ne dial Akobo very important by the way ka jongle state ko jan gwan mo te ne to wan chingtin so no mo mutwo gwazame ke report chalat ala de ne assess pdf kan shi kan town chikana ka but gs pela yo jala do kana ka pan town ala jongle te ga jom chalat gwazame cha Ramadan la cha kwan la commissioner John Yualul ka spela yo man cho do wire rek a cha right radio tamazuch ila do ne meje to che kor che to ka Akobo ka kor ke me cha kurishal ke me ken ma ko cha je no rek di ne SSPDF ila do no ne John Yual la commissioner dunga spela yo a je no cha ga la chi gumre ka Akobo town ka ne karun wang ajane shu ko tin jal karere atal ram yot kamach ko bias pela yo kan Nuer wai ami jaren taw ci kan ten kwal mone ajane ka kore ci gs pela yo ke jechembor ci kan ne ti la de nya SSPD abi ci nga pereka an koro mo kan to ka 3 pm gwan we ka tiang according to report an chanu wiyal ajane ci SPLA ayo ci kan mana ci no ci kan kume ki de na SSPD abi ci kan ga joyere rek ka Akobo town jane ci kume shika bena la tok ke we dan ka ci ga nyoglo jangbo ni ga do be dan be so mulin kono me mi chora la United County la opposition commissioner la wi yal John Yual ci la do ne jane ci SSPD ci ga civilian ci kan kanak jan cha civilian dang jok cha ga na ka Akobo town ray koromo akora na cha na ka wa cha wun mi te point te ga dual do ko la dong tu ni da te gret cha na mi te ka local market te tin ki kana na kana de nya SSPDF cha radien ba cha je nyoko ma barka je kan de nya SSPDF generate gwadamo ta di ni SSPDF cha na na cha na ni dangro la two government force two government soldier cha na ni dangro ka di ni SSPDF kan ni de ko ya nak ka jen chang daram ajana ka kore ke report de nan cha nyoko milat ke kan ci kan meeting wan ke di ci kan ka Akobo town kan me de tori kan ka kan ka tuktiang jenen re kor mo cha tene ten wan tichiliu ka di ne SSPDF gwad dan ci ko ci tuktin kan di ne SSPDF to wa ke di nin kon jel kel ke kuin ma kwat ne ka gwad e brere ko kan cha palo be karere she SPLA ayo she kari pori kala do ne kwadan ci government troop shi ka kan ray which kamakian ka ci chobre which to ayo mo ka surprise attack and it in control la SPLA ayo she SPLA ayo ci kan la ray kur mo en wone ne cha match to shop kan wan la pore k 47 match klanya dang wan cha ka jek pin ke RPG kel la RPG launcher cha kebakan she DSPLA wo chicken jo mo chicken la tenu situation mi chora la tre which mi mi ka ta dan en let ngwaru den keja ko ngai kon manan chora la de ni SPLA wo kan Nuer wai ami gwade she natin kontin la de nya SSPDF me shika kan rai wi ko kan cha ka ja ko be gare wi taram chiga yan mai taram chiga jugudi ba chiga bere wi mi shiga bere wi jo ko cha ka lao na shiga right ne ka muk 70 din jana la headquarter wada ku kwet ma kwai ko right ten no chine wi chine ka yen civilian lo nye jok yen re kon la church pastor lo nye jok ne kun kel wi cha gwa yen di humanitarian lo nye jok anamo ano chikwen mo kwa chego jeno china chika tere chika jen rai go jala de la GSPLA ai go teram tere wich no jen ko order ko jele to bone ka kora cha surprise attack cha jeno surprise attack mo ya ga pereka rere ka report nyam man chaling ka chaling ba la de ni SSPDF ngai kan no
to quote it but we can actually just feel like can why am shika jen do no ngwan Nuer can just feel like can tell Akobo me de kab loro bang no situation mission me ko ji kun ma kwa lunjok wa cha ga nyok mi yara kama den cha ga wi ke area chika pot chika lo ka wich den ke report chalat ka tok tiang men cha nong jene chika right ke ji radio tamazuch ano chi GSS PDF chicken wood Nuera mi to point de chicken na ka chika wood di kan nyom na kan bane den kan kwij mo kwij SS PDF cha ga ne cha ne na ano ka report dan chicken lat cha ga ne dangro la di ni SS PDF dangro cha ga na ko gwat mo den mo gwarun wang ki gwat we karun wang ne chikala do ka tianga chi pin cho ko tianga you know ka ta dan ka lat ke je ano chi kore nyok mutuo gwad dan an chi kwen makwache ko right no chi weche gwa wachi surprise attack nyok tuo ko kuma spela yo yot ken de nya SSPD match wachi ken de nya SSPD ken ka joyrar ja ga nyok mu joy ken ka we dan ano agenda na chalat and then we then chicken match ken ka kap klein ne dangwan ke Michael RPG launcher kill so no mo ke report de na wacha ga chicken ba pin me turbil ndana la wido la ti ka match no mo amicho de la no so na me agenda ndi link quick code am chito ngore more detail will come that kon manana chalat ka cha report ka radio tamazuch ka ta dan dong te ngwaje wana gwase me ngut kon chana mo right ka humanitarian situation kere ga dana le road ka need continue la lua ka ngum cho de la ki ngum to ka Akobo ka kwijen chan de link regan to ka civiliani very serious Akobo County take Nathan one. La peg nene di aten sha estimate ketin chatam. Aka ne shop ke kudangro kinet kudangro jen one de dich 245,000. Credit connetere with long one along. Ne di kin dangro kun one jen nang di kenetin one. Kanedi titin tenen kongati kan di already shika jere with jaka display sa kuma kirim yadit. Tandian jen kan ka jen kore kona chituok michi we kalang kan ka nyirol kan godiality chicken di albin ka Akobo mi shawo dor chanya mutu kujemo no chicken evacuation chicken nyom lekana tam right kana right kona ni netung one tilan wore ke fam nen wertung one to shop ke kini a chicken border chicken cross namo a report nyam kan ne report sha lan ke nem ke kwiji humanitarian ke report kan lat ji United Nation kan ke korga me cha 72 hour cha kungun kum kirim yadit ano gone no di unimis big jere which cabinet in council civilian big jere which ne goro big tere wika Akobo wa chune di ala kon lan wore civilian shuka kach kuyi woka ka border dun Ethiopia no cha report mo cha jalat kan 72 hour kan ne to ke tan jen baro widero to civilian di al shuga jen civilian me kan ne jen chika report la no kir shu wechu jadak chu wechu de yon ma no dia je kon ne chika protest ba na mo kanaling chang ne me chukume United Nation chika la do ne na chine gorro bu kume SSPD abuka were wechu ba na mo kan kanaling ai kon dia le kume SSPD cha ga kuyir te gwa mi shiga ga kuyir ten chan de mini ka Akobo take year to come Akobo town kan gwa da an ti SSPDF shi ga kuyir gwa da an tin take a pew ki torbiyel ken chicken jal ade kulubin kuje do dian chirma da ngai kon dia no kan jal kan ga torbiyel by the way ko la ngoy kenije bukana ngoj bukan yer bukana kulo ngo ke buka gwa kulo ngo be kulo chubrai wuch ko tel kor mi chana tom buka nyur ke ji SPLA yo kel ki Nuer wa ami tel mi chore lad bat jaga chu dako dong ngui kono mon ti yete ten so de torbiyele ken dia de ke je mi chika were yer ke de kan de ka kap amun kan jwa te kono te wana ken guje no shika risk bukan so chikan torbiyele kan yo cha ku jemi from there shika de ni shika ala ka de ni shop kudang baro something de ne to wa sig we lo ka Akobo nen gwa dan ko ro to ten chimen shaling ka cha nyoko mi joy ka we dang wa jen gwa mo sig ga tno ka jen gwa dan tikitin netin kontila families nen were tin tere wi ka Akobo
ka dwalen ko dong de kor ka jegre guch ana shika jien chicken ton chicken ban pin re ya kamo chicken decide no big jien ko la situation woni jen kamere broda ki wuci ang we je one mo SSPD mission jien ro bi kana ko bi kana kap ki bugun war bi kana den sharen cho wuch mission ne wo shina chigar den barre ko mission kana me la bengan kwaken dial pin tel mala jel keke la na chuje lung tele kwan tele piu tele godo toy na tele me bene ko man dan tin jela gona mo bi ngoy keje gwami mo ci den yare realika no ende ni kim yadit mdn wo bi kana ko bi kana kep aka bi tin aka no chin wari kan bulun jok mala lat kan siang an wari mi don ci ko ya tok man yam ngai kon diale gat very important ke chek ka ne dong ja ka bang pin ngay kon diare kore me cha wan cha ba pin business ni no man work tung man non cha ka abandon ka kui ko che kore ben ka che kem yadi yare nyal chere le ka lo dara bok dara na dara ka bok dara ga dara ka bok you know kan me situation shi da mane ngay kon diale no mi shana cha ga joj na tele dol gor ka en dor tele mala to la wona na gwan mo dong de ting na dara kanten ngay kon were ba mite ko mi chora lat ken la real karudi ne ka ken yam men bukan la kan gar la kan goro bukan mo ga gwad mo wakatin yen madan la to Nuer ne siang mi kon take dan ki kon gwe take yam kon Nuer jenene gwad mo te gatin igana goro ba mayot la gor kana bika gad bukan kon mo ka gwad mo gwa mi bo wetin kana shek ka dong kene diala kon wi ken o check kor ga dejen and then mi chit na mo cho ko to shi we then be ko goro be wonyi keje ya la lar ken wo chwara ma yot re gan chwara rek chwara jele re gan ko gade jela future Nuer mo Nuer shit kan ke ji United States got they care a lot about the child got la ken dier ke jelong no pa ya dabe men dide mi char la ram di do ke bi nyi motele be galat ban mo de kwa la ken care ke jelong ko la ken ngaje no tel mi ngi tel mi to ko je ko kuje mone Nuari ko kuiko dier kan gagat kien ko kien ko kalam ejalam yedone ana dol ci kan dier ko lawe je galalat ken ke Nuar la kan le kare ki ga dio corona kela no so ko kuje mone ci Nuar dier ke dol dier kan gagat aga no kan ho kien kamen men yam ba gad ba mo gwan mo ga tin kel kamen bu kan o cham mi ko to ko yo bi ko e ben ke jog so jen menen jenam na bar no ro dien sho shi ka dwal bara do ko takting ni jen ko men yam family bi kon we ga safety then after that we let them be chulat the United Nation la peacekeeper the United Nation mission ra ka South Sudan UNMISS wa ka ko ba kana wa let kanten ka gwan metot ka joge chang me cha order cha jetu aji UN mission ja jo no woje dorun ki gaga je nan gaga je no office dun cha mo ke 72 hour ano bika withdraw ki baren we ka ton adino ci UN peacekeepers kan ne kim yadi general ken luro konte ko ne kula ro ci kan jo no nadaw bene na bene ka gang civilian bene ka gang ci ne bi jen ka ton bayna am right ko no wangut karere ak no terram ci jen ka ke don me amidatin medi indi al ci ngitin ko kan ka situation dana shagwich ko kir gor kono buga na bi kan kanak wa UN tad and winimi very important non ko bi kan di al kon lat korodian bi kan ka yoj so dal kum ba ko dong de tin jeg bi kan ka lat no de ka yoj ko ba ko president la report gwada dana wona wa report wa jetupten ko ngai kon bi mon do dien la ku kan focus ke be deni mi changa jino jin ajira mimo min nang na kan na ka pin kir ma yadi na ka pin jimenen yen na kan ware so na me amila roda magoro banne tika ngai kumandan en to gwad mene was me chana racha ke kui political discussion man non kor rewika South Sudan ne tingwan lat kenen wone ne de kon la kwar kene de kon la responsible kariga to gani tama ta chui na ka jamane en rega dana to gwasme cha kwar cha ga mention no ne content da ka jongle apnal ka unity state no ne di chetin kwa nuore kwa ka yar waken ka nuore nuore politician so can this politician ki
political competition to rain where gwatame wa che future where che jakome be long chikune ko bika mat kel ka janki dinjen kontin kwan where kwakla nek lo they are helping native kontin la ne kirm yadi tela jank tat ka dur ko ken kon chara mat kel ko ba ka lok ke their political agenda na jel ke ken nyirien where ko ken kontin noka en where so bari pon ban jelingo gwano no could you the convention ben wa te competition te ten ka qui election re with ka South Sudan wa jana dan and rape tension along ki rape ko re kare with ka South Sudan man ya mashalat gwase me man jak na ko bi ki chuch chene de kolan wore re with ka South Sudan wa qui queen kware no na me wa personal power ka qui ko and kan civilian te kwala displaced terrain wari kwarn wari kan ne te kontla ne kin yadit no kennedy ni ken kel akui ko kware ko dalken ko kan warti ti shikan chung ka kel the only way and a bit kan ngade di an election bekan secure ka je ke voting bekan secure ka je or bekan community bekan jail displaced bekan joire which kone ti chang cha kuin kwar cha lat chicken bum mat ke kel so report me agenda na bukon ngwas mene man cha la longwas me one ne kan kwar kon la kwan were share ya le ken met ken ke kirm ya dit ka ta da na gui ken ke jeno moy ke je kwak moy ke katun wan no na mo titin katun wan chit ko mana ngai kon no rwal na ka je men tame ina rwal loro bang rwal na ko ne diality tin kon ti la kwar cha kokok kum kirm ya dit ni char mo to chan jeling Misu kono wish kon Nuer especially kajan this current situation tin wate tinani ane be jigniam right now because jigalo ka Nuer politician Nuer politician kan kono dak Nuer ko ken en odong de ka gang Nuer ci janda ko focus den tegaten focus den te ko de position de jigade de Nuer mo de jowoje de balat gwajde so eno jin bi position dir mo be je take requirement to go ka je kirm yadit man yam beneg bi destroy Nuer bi ka del joj ko Nuer shi kan jang bu men kwany ya wuri chalo me kirm yadit jang chalo kire shi kan mo kwany ma da ko rami mo mi shi kan nak for very long time ko ka target shi kan bu ben kwany so kuje mo jaga kirm yadit ka dwal ko mi shi election chaben ci ko inquire chaben what will happen and population di de me shi ga bi chonkel ke kirm yadit tiga bu chonkel ke kir so tikir ke takting balat be kwarken be ke use be ko mo ke yo be ka bribe tiga mi chalele already ka unit state ka jongle ka panal ne ko daga don were intama tin telo din ko chan wer chaga dak chit ko to ko tama ka kobo kan were ka kwan were kan e ko ntila psychopan ken e ko ntin la supporter ke can this politician could the kan lonka power in la personal power ashima o de civilian de ka take ke de ka take safety ngai kon diale mi kuwar mi chaje kwany la focus dimaniam man bitesin o bi community bi jagang bi goro telari ng buto mi bi chup kake a chang lokani ka tika power bi dil gang by enemy right now the tika lat corodian so right now I'm right corner it contact a different group kan ware it take a different agenda, take a church goal, tin kon take ka tin kon bukan kala. So for that reason, Nueri Canadian kon tin rape karik Nueri kem. Ano bi malbe ben che ben ko sia Nueri sia ka joj. Kim ya dit bo cha kwer sia bi ko sia Nueri sia ka nak. So na right now, again ta dan tin. Melakame kuma kirm ya dit. Akuyunga akuyuin kware dwalejen ka kuyuin kware mugi kon civilian ray wajen tama ka kan wi diala konin chana mention here kamena communities Equatoria Jonglei Apanal Unity State Gwadialati civilian ken chaga displace cheng rudian diala DP camp cheng rudian ne refugee camp we need to go ka joji ka kwenguka waka displays ka dwal ka wo ne de ti chicken kiri chicken no
Jewish ken ke ko run mo kwen kwar wo ben ka jaron kin dang ro bakale me tera mi mo mi bile kwain kaka be kir bete ke chance mi dini jena long chance mi dini jena long ko wo be kwer be jek no mo ne ti wo ga barar tikir mi yadi te kwen kwar che de be jek jena dana le rode anamo chan final information chan geling la mi cha je kwanya la kwar ki mi cha kwanya la kwar ki ga yen kwar man nyamala le di o jin bidier kane ko mi jin diet bola diet jin kane ko shoma danum shumga din wala lokano birek be bere din no tama di tama ka chuiden chala yo kane de ti de lo kana tin tama la humanitarian organization kane tin kono diet ketingnat no diet kan ketingnat ko di chare dale kano chiu kana ngaje no weche te kane ti lamiet to na kana miet so kujamo ano chicken bidier kane ken bra bidier an ke jida karwada jen ko ji humanitarian kan gola tin wena mo be kane den kono chalo kane ken be kan kulo mo ka kwa jala ji humanitarian ala ro ne na gangane tin konti la civilian so mi chir kana men obi malbe bere we ka Akobo kire we Nuer gore cherne ne dial ano china sig displaced chika joj karo fuji kem ala jin pondu ku nong rik tungwan reidu a shijinde chilo di chede men te da pujin we chemu gwana jen chejelat mi chane ka jojan tam chemu gwa chejelat no jin pondu te denu pulo so situation te ka Akobo me chi situation mo malbino chire malat tam politician jeno res white flag chuanga ber mo bornial ano ya kwa kum kim yadi kwa jaksa these people who ran fight ne position de kano ba guard kitin win ko ken ba ga mi de ko mo kan chicken wari kan betray and then became yadi collect go but remember te mala mala lat ken shan gwante ardere jimi het ko gwada danen ko benefit kije changa dana chi situation mo chi kurya le ka cha to ke chi ne ko chi ga joyi shi ga nak ko ben ka jika kora be jubileli be jugo ben nakala jan poñ ko be ngaje no ci telot bare jen la lar no jin me calculate gwa like you are digging your own grave so mluno di ina momo no wi mu lo gane gwantaro naga ne ko ano a ci charjin ga dob dane ne ko nyam goje wajin naga ne rodo poñ ba karwad ano bi malu bere Nuer gore mat so menen konen tama ke jan gwas me ka kon wari as a personal opinion ka Nuer men shushka etel matka menen kona what we are seeing right now a result of disunity what we are seeing right now it is the result of disunity kon disunity ko na ko ka weekend yene itela community mo disunity ka degla janonga be division be je create chiable jal kel tel mu gam bi alad mu lamu gam de nang niam yen menen yen kon entam young kon everywhere door to tot te la minority door mi din mi chit kan war chaja de young ka ta mo I mean bi angach in conclusion tell a situation mila permanent Nuer tell a rek mu bi tene ma chankel eran je toke 2013 cha kon juj ya kon will wait kill you ka kore ci kon benen no ci mal ci ben ci kon be te kanete mo to chalan war wew ne de mo ci ka kon lok chungen kel ka nga ke kumi kel mi yadit the same thing today ci kon nga nyog menen kon ke ci ka kwa bol lon ka jen tam me ko ikan ngaja gwano there's no turning back right now tel mi chala turning back ci kon te ke social media me ngachin kon le ran ka kwaro ay ni ko ka capture kwa record dina mo dana roch men nang Nuer ka jin gan Nuer bo alo lamni ku kere ale keka lamni rodo ya larken wonena gwan kwang ma da kwande gwada dana meda ki mat ka team a telo jena long telerek dino jena gwada mo yo we dore ne de briek mo biyo je ka ngane ka jidware kune kon mat ka kel tel mu to ka so ken drunk quantity the mat quantity
la ken loy den la te gwa dan let ken ken ban mi chirano chingne de kon ushu ka ngane ki shi man ken kana gad ken you know gwa dan chiran che dong ne de kon bu shu je long ka ngane ka gad go bu gwandien bu shwara mi mo mi yong kwang go kwang te di peleka mi ci dit be yu yar kane de bi chu ka gad ko te biya jin pon yen ta dan le roden tam rana guji no mele de gwaye keja but tomorrow ne de kona mbiri bi o je kane den konti la gad ko ne de chin wer betray tine cham karim nuare weekend wo gwa lon ka ke but in the end of the day ne de kon bushu ka ngana ka gad kin situation ku kan create ka Akobo ka Nasser ka Pangak wi dial ko kin situation me weekend wo let kane jakaro ade let kana karodian quick kana so ngai kone ever situation la take a karma in the end of the day la mille di jala lar no mi jiak let ni jakarodo kam len mi gwa let ni jakarodo in the long run ko di ngai ga kot ban ma dan bo to ko gwa mi ban jelle kat but ko rai na ka ko be jatin cha quit ma kwa cha jo rar kana neka quick situation ta bu te ga je an wala ban je kari por di en biatemal bye.